Ćao ljudi, Joana ovdje. Dobrodošli. Vidjet ćemo moju novu akviziciju, kompaniju u koju smo izabrali da investiramo 1000 evra. Reč je o ogromnoj farmaceutskoj kompaniji sa veoma atraktivnim karakteristikama koja je ujedno i član S&P 500 Bristol Myers Squibb. Da ne gubimo vreme, hajde da vidimo detalje. Naravno, današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa, kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno. Kao poklon dobijate i ceo mesec ulaganja bez provizije. Dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar, može i jednu srcu. I naravno podelite i ovaj video sa nekim ko je zainteresovan za financijske savete. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni savjeti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada, ne uzimamo financijske savjete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Ovu kompaniju smo izabrali moj tim i ja nakon detaljne tehničke analize i na osnovu različitih kriterijuma. Glavni kriterijum je naravno dividenda, ali i njeni brojni farmaceutski proizvodi koji joj omogućavaju da ima sve ove impresivne elemente. Za bolji prikaz pogledamo ovaj grafikon. Sada prelazimo na glavni deo. Zašto smo izabrali baš ovu kompaniju? Zašto je to dobra prilika za investiranje? I šta nam je pokazala tehnička analiza? Prvi kriterijum je povećanje prihoda kompanije, takozvani revenue. Bristol Myers Squibb ima neto prihod u proteklih 5 godina od 23,5 milijardi dolara. Smatramo da je ovaj prihod veoma dobar i ozbiljan za navedenu industriju. Onda prvi kriterijum checked. Drugi element sad koji nas zanima kada radimo tehničku analizu akcija je da li se i u kojoj meri ove akcije povećavaju svake godine. Naša strategija se zasniva na kontinuiranom povećanju vrednosti naše investicije. Bristol Myers Squibb povećava prihode, pa je za ovu godinu najavila neto profit od 1,3 milijarde dolara, uvećan za skoro 40% u odnosu na prošlu godinu. Onda i drugi kriterijum checked. Treća kontrolna tačka je free cash flow kompanije. Na našem bi to bilo slobodan novčani tok. I to je u suštini novac koji ostaje dostupan kompaniji nakon što izmiri svoje obaveze. Otplata dugova, istraživanje i razvoj, ali i dividende. Dakle, imamo 6,96 milijardi dolara u posljednjih 5 godina. Onda check. Četvrti element sad koji pratimo je odnos između assets versus liabilities kompanije, odnosno imovina naspram obaveza. Razlika sad između ova dva elementa ukazuje na stabilnost kompanije i koliko se dobro njome upravlja. Evo jedine potencijalne senke na ukupnoj sjajnoj slici kompanije. Bristol Myers Squibb je 2019. godine otkupila Celgene Corporation, također farmaceutsku i ujedno Nasdaqovu kompaniju za 74 milijarde dolara. Investitorima se to dopalo jer su naše akcije porasle odmah nakon otkupa. Statistički to izgleda kao veliki trošak, iako na duge staze donosi više profita i pretvorit će se iz obaveze u imovinu. Znači, opet check. Sljedeća stvar koju posmatramo u tehničkoj analizi je smanjenje broja dostupnih akcija. Ovo je način da kompanija nagradi svoje akcionare. Praktično kupuje i povlači svoje akcije. Na taj način smanjuje njihovu dostupnost i podiže njihovu vrednost jer su tražene. Ako, na primjer, imamo jednu od njenih 100 akcija, a poslije otkupa jednu od 50, mi smo upravo udvostručili vrednost našeg udjela. Ne? Onda još jedan check na listi. I idemo na broj 6. Dividenda. Bristol Myers Squibb nije pohlepna kompanija i zbog toga i daje kao dividendu do 38,8% svojih zaliha, što je dobar procenat. U apsolutnim brojevima dividendu isplaćuje 91 uzastopnu godinu, dok se u kontinuitetu povećava posljednjih 14 godina. Danas je na 3,57% i očekujemo dalji porast. Konkretno za dividendu vizualizujemo
analizovali smo njenu distribuciju na sljedeći način. Tako da i ovdje dajemo jedno veliko da. I na kraju ROIC indeks, Return on Invested Capital. Ovdje praktično merimo neto dobit nakon oporezivanja po jedinici uloženog kapitala, odnosno kolika je vrednost našeg 1 evra sve dok ga ostavljamo u rukama Bristol Myers Squibb. Ovdje smo srećni kad je vrednost indeksa 9 i više i to je tačno mesto gdje se naša kompanija nalazi. Na 9, onda ček. I sad bonus element koji nije vezan za dividendu, već za povećanje vrednosti akcija je to što je danas vrednost akcija na osnovu proračuna oko $72,72, ali se trguje na oko $60,50. Dakle, imamo i prostor za rast i to prilično veliki, rekla bih. Sve ovo u dubljoj analizi nateralo me je da je uvrstim u svoj portfolio dividendi. Kako sam to uradila? Jednostavno, otvaramo nalog sa linka u opisu, idemo u polje za transakcije, pišemo bmy.us, pritisnemo Open Session, potvrdimo kod koji smo dobili na našem mobilnom, pritisnemo kupi i to je to. Da, vrednost akcija će se vremenom povećavati, ali ćemo i mi biti plaćeni od strane naših investicija. I sad moj portfolio izgleda ovako. Na kraju još jedno se zahvaljujemo platformi Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa, kao i u pin komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno. Kao poklon dobijate ceo mjesec ulaganja bez provizije. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!